Hi guys, Kublai Fivero, welcome back to my channel. Temen ta ka video ngan bam da kijing bam khasi. Kumba pitip ne de pukleng, putharo, pumaloy, ne pada pusla, ne pudo, bat une pada upu tendong. Tepen bam yo ne ngahapan pat choy kan ni kan. Ta. Te pet une de tu pu tendong la dapat pat kato. Meta ngan bam shar pukleng. So for those of you who don't know, these are the Khasi snacks. Bakal sasau. Aku rat on. Bang ha. Bang ha. Ini de pudo. Pudo. Dan dah kedok senyang siapa. Dia baru kening laju pamteng pada unia the first time, first try. Try ni unia. Biang about dry how it's the same like pumaloy. Tamam ni kam dry. Ini gak tahu. Ini dari pusla.
Bat kasya sao kini kijing bam. Bahaya apa? No bekriat di kasya sao. Very nice. That's it. Kini mla bam shira la kadang kinin I know ipara. So if you're watching till here, kumlay shibon. See you in the next video.